Test, test, check. Test. Test, test, check, test, test, test. Test, 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 test.
wanga ngai, I e whamanu atu I le li, o mea mo fo I tonu ia te au, whamanu atu I lona South Bay ia. E vi ia lavele atu I le nei tai au fo, whaaftailo na alofo no na anga lei, o mawhaio na tai manuia mai, lo o toi sofua mo si o mātou ola, le nei tai au, whatalo whatfo I lato lo o mata mai lunga le tātou lai, e vi ia lavele atua. E kua ni mātou pesera mātou sui nātu, e sao mine I o tātou loto mālanga, o malatia mine nei tai au fo. When I think of how you've kept me and cared for me each day, you have sheltered and provided every need you have met. I am grateful, oh so grateful for the love you have shown through it all. I know there's not a day where you weren't faithful. There's not a day where you weren't good. There's not a day where you weren't gracious. God, in everything I am thankful. Sheltered and provided every need you have met. I am grateful, oh so grateful for the love you have shown through it all. I know there's not a day where you weren't faithful. There's not a day where you weren't good.
lava, e leo no na vi inga ino utu. Yo tau whanende atu i le li I whatasi mau, e tātou I vi I whatasi I ona suafa. La tātou tatalo, let us pray. I le tele ni vaenga o le waiaso, e ko pano o ni teimi mo la ufio. Ale nei o mātou whaia, a vai ese nei tu la mo la ufio. I le mātou tapu inga whaitele. If mai anga pa iae, whano tutele iae mātou. Ia mātou o watu le tauranga e pa ia mamali e ia te koe. We've set these hours apart to think about you and your grace, to meditate on the word, and to lift up our spirits. We ask that you help us worship. In Jesus' name we pray. Tatou amatala nei, sounding a bese te te nei tatou special choir.
whanau mana malo lau. Whatalofa atu fo e leo whenga luenga I sunga e wao mo latu futua. Ase mai te akono. Mafutanga tina. E whatalofa atu fo e le tatou e whubese lo I tua. E whaneava noa matole au whatalofa ne tatou maloa se simai. Tatou whatasi ni tatou whailatusi sa malanga. Ia whabefo ia le tamaita ia ainga o hana. Malanga mai Australia ona o whamunuela. Pe ona tuua ia le ainga. Ile o tatou mafuta I newa yaso, runa tua yaso le nei. I'd also like to extend a warm second Samoan welcome to our partners and those folks who are joining us online, either live or later on during the week. We're the Second Samoan Congregational Church, so if you're happening onto this streaming, it's because at some point you either opted in on the algorithm from your ethnicity and say, let me see what the Samoans in America are doing. Or you're part of the Christian family and you're wondering about your faith and how other parts of the Christian world are taking their faith and manifesting it out in the world. We're an organic community in Long Beach, but for about an hour and a half every Sunday we carved out this space so we can meditate forensically on God's Word. It's an order of worship that the missionaries brought to our islands in 1830, and we continue to bring that here in the diasporic community, knowing very well that every year, every generation need to make this order of worship sensible during their time. So part of the invitation is for our community to take this and make it their own. Regardless of why you're here, you are welcome here. And wherever you are in your life's journey, God loves you and you are welcome to our family. Ia la tātou whamawalalo I le tua I le tātou tatalo. Let us pray. E o ke upu le tangata, e watu ai la mātou whaatu e I a te oe. E sola fo I la mona, e tau mawhai e awhiwhi ai o mātou la mona, ave tasi atu I a te oe. E tau ia o se mea I longa ai le li ero mātou fia tāpuai I la o fio. O ko pano nei tu la o le aso. O le aso mo mua o le amatanga o le neiva yaso. Mātou te o atu ai I la o fio I le nei awala. E whi mai atangata o la o fio e ta lia so se isi. E mwhaifo ina mātou o atu I a te oe. Mo mātou whale tonu. A le melawana nei na a o inai mātou e o mātou mātua. Tawana e ta pena o ele ialu I lumo le tupu. La e mama. Ta ele. Whamanongi. Ina saule I lumo le tupu. Waisea. Wa o lau o fio le tupu. O le li o li. Le whaia le langi ma le langi ma mea uma o iai. Le e whaia fo I mātou I o mātou. Tangata au mawale lo lava fatu sa paia. O mātou o mai, o mātou I loa le fatu tuanga. O mātou I loa te talia I mātou. Mai lava matutoelo o lofa ma ngalo I mātou sise. Ale nei lava o whai ma mātou masa. O le mea na au mai o mātou mātua I a mātou. Le o mātou ta whea mai Amerika ma mātou o mai ma mai. Ele se mea la whanua no ai.
E mo mātou ai nei o nei si umia le to tele o tangata I tu malanu ese. O mātou manatu se taofi mau no mātou tofi mai a te oe. Ne e se mea mātou te ave I te mia sao ai mea lofa tangata whatutua. Ina ia o ona le masima mātou te au mai e te mi mātou te tau sami tele ai. Awa a le o ona le masina a mai le masima o lo I ai mātou. Le alaso mātou wanga. A tātu tusa I mātou maisi atu nu o le larulangi. O le a e alasa mātou mea e au mai. Le potluck a le kalesia. Mele ui lava ina whaingatā I isi teimi. A mātou te nau lava. I tō whamanino e sio mātou atu. Tō mawhai pēa e. Whaolaola. Teu. Wā lava le whai o le whinangalo o lau o fio o mātou nei. O mātou poto I le nei tai ao. Whasifo atu o mātou loto ma manatu I a te oe le li I. Le mātou te talo o te tuuna I mātou. Ese mea mātou te iai lai le whatutua. E tau mate foi I mātou I lau o fio I isi teimi. Ua loa fo le whatutuanga mo I lātou, ua taunga lātou le nei mea o le tāpua I a te oe. Al mea lava le nei o mātou mauti noa I ai le li I e. A mātou mana vaina lava le okiseni I le aso ma le aso. A mātou mata I tuina fo le whaali mai o lau fio I awala ese. A matala o mātou loto mātou te loa ai le whaali mai a lau fio. Moa le ia I mātou le ola. O na sū leo mātou iwi. O na whanau fo wina fo leo le tala le leia lau fio I o mātou tamata ngārue. Na mātou ba ai lava I le lava yaso ua tuana I atu. A luenga sa whia ngai mai mātou. O na mātou mauti noa ai lea na iai lau fio. Tamata na mātou nuti mea fatasi. Manatu fou na mātou whauru whaleina. O ia me uma leri e auma mai a te oe. Ia le nei o le istala vale e whalomoina I o mātou talinga. Le o whanga potolo nu umalau e kalesia I lo whale tāpuai I le nei tai au. Le mele o mātou mauti noa ai I lo olofa. I lo wanga le lei. Malo le tu lafo ina o I mātou. I le ngata I mai le ina I lo mātou tino. A manatu to I lalo foi. Mai le e le fili e mawhai o na whanau ai o mātou o nganga. Whaafutai le li e. No we lave ina I mātou. O mātou tatalo I au ngā mātou tāpua inga whaitele. I au ngā mātou suenga I la wafionga pa ia. Ia o ngā mātou tāru talonga. E tu e taula ai lo mātou whatutua I a te oe. E nei whai vai aso I ona whi au no ngā luenga. E ta ape malasara lauaro nu malau e kalesia. Ia mai se fwoi le whaua moe nisi e malanga I isi tua le laulangi. O mātou tatalo tātou malau fio e manu I ai me uma. Mai pea ua o onga I ai mātou te loa ai ma mauti noa le nei upu moni. E le tu lafo ina e lau fio I mātou. Pe mātou te o, pe mātou te nanofo. Pe mātou te sii, pe mātou te tutu. Father, for this opportunity to carve out, to set aside, to keep holy these hours in our schedule, to meditate on your word. We are grateful for those that built this temple. We are grateful for the existing management that allowed us to be here. We are grateful for our ancestors who carved out this faith that continues to nurture us
continues to bring out the best in us and continues to equip us with tools to battle the evil. We thank you for your leaders at this church, at our conference, and our denomination. We ask that you give us the boldness and the foresight and the wisdom to continue these scaffoldings for the generations to come. Mato fato ese I lau fio le liie ona o mato winga vai vai. O le tangata lava ia, o lona musu wā, o lona le tonu I a te oe, o lona tuli loa isi atua, ma isi me ila le lolangi, o whailema me ngalo ia I mato lau fio. A whaftai ono le nei, a mio mato te whaia I lewa yaso ma lewa yaso. Mato te o mai ai I le nei lau ele ele. Ta lai se vai o mato vai whalenganga. A mato tapua I lau fio. O le mato te talo, ia mato tutui le papa o lo finangalo I le nei o wala. Mai e toina mai lava le pui. Ia mato sa ili fo I lau fio ma lo manuia. E ala ia mātou tāpo inga whaitele. Lo mātou tālo aua e te mamao mai mātou. Lo mātou te tālo ne e iei le whamanuianga lau fio. I lo mātou o loto nei. Ta māma tina mātutua o atu le tō loto inga o lātou soifua. E iei le file mua o lau fio I ai lātou. Mātou te tālo fo ina iei le manuia o lau fio le malosi o le no. Ato o lo usu tai au, whare whenga luenga. Ue ina ile tamau ainga o lau fio. So soani o lātou ainga. Mei se lau e kālesia. La mātou te talo I mawaro lātou malosi. I mawaro lātou tō whā. I au o fia o lātou tangata. I lātou I loa lava le letu lafo ina e lau fio I lātou. Mato mantua foi tupulanga tala vou o tama mateni o le mato e kalesia nei. Tu inatu I lumo o lau fio le fatu fungaina o lato mafofau. Ni tutupu ma I ola ma I ata mamai. Fua ia tu ia I lato le songsonga, le maa le ngā, le ola sa ili, le ola fina finau. Na ia maua o mai I lato whamanuianga e te tawana maua. Tupulanga e sa ili I lau fio ma lo manuia. Mato mantua fo I lato o lo tuatu o lo mato o lotu nei ma lau whaipu. Ia I lato o lo tauma ia I mato I o wala ese ese. A mato o fitota inga I mea o lo mato na nofo ai. Whalapu putonga I mea o lo a onga ia mato whanau. Nisi fo I lo mato nuti mea fatasi yaso o no lewa yaso o no ngā ruenga. Mātou te talo ia tawhe atu I ai le manuia o lau fio. E whatufungaina fo I mātou I le nei sauninga. E whai ma awala e vea I mātou mani ambasa. O lou malo. E moli atu le lofa ma le lofa la vea o lau fio. I le lano langi e peo na mātou I ai. I wina ese ngangana. Ese tu manga I whanua. Ia tasi lava lau fio ma lo manuia. O mātou mantua, I le whainga maloa sa moa e lua. Le tunuku sa mātou tutupu mai ma whanau mai ai. O mātou te talo oe te tukafo ina. E titi o ia. Ma whatau waa. A o mātou te talo leli ie. Oe te tukafo ina so mātou o mātou te talo fo I mo Samoa, o te ape masalalau I atunu ese o le rolangi, e iaile ne atunu o Amerika. O mātou te talo I iaile whamuianga la ofi. So se mea lava te ape masalalau ai lo mātou atunu. So se mea lava o lo ngana ina ai la ofionga e pe o ngana ina la mātou ngana.
ia o tu ai le file mo ma manuia o lau fi a wenga le neva yaso o tatia o matu tatalo fatau nuina i lo fatuno isi fo i lo fengai malanga le a fengai malanga i le neva yaso fatau nuina i tau langa fa mo moina ia be alo suafe ia na matu tatalo fo tele e mawhaia tangata o nā whanga uma te talo lilo ai mātou te totasi a o mātou tu ina atu i lumo o la o fio ele nei tai au si e tali mai e tusa malo si la fio me u suafo Yesu ki riso lo mātou ali ima lo mātou whaola o mātou wole ma te talo atu ai Amen.
te lia mai le foa i alo nuu malapa kalesia. O fuina atu fatasi mo mato loto te totasi i ate oe. Si e te lia mai. We give you our tithes and offerings. We also give you our hearts, our time, our talent. Would you receive it in your grace? In Jesus' name we pray. Amen. Afio male tua la tatou feita wina. Le tusi fitfilia ele nei taiao o le motupu mtau potolu. Tatou fitau filofofoa ele feu potolu whapama feu posfuma lima. The reading this morning is in your bulletins. 1 King chapter 3. Reading responsively in Psalm 1 verses 3 to 15 while you follow along in your English translations. Mwatupur tau potolu, tolu sipuru lima. Walofa Solomona i le li, o sabali fo oia i polo ingaro na tamao Davida, o sia eia taulanga, susunu me manongi me maurunga. Faali maileli ia Solomona i le miti i le boi ki beona. Fetalai mai fo i le tua. Ina fai maia pe se ase mea o te awatua i ate oe. Ule nei lele ia lo watua, o e whaia lau ona matupu, o le sui o lo tamao Davida, o fo i lo tamaititi, o te lei loa o na urufafo ma urufale. O lea i e fuai mai ai i lau auna le loto matala, ina i e whamasino e ia i lo nu, ma i masino ai le lelei ma le leanga. O wapa oina te mawhaia o na whamasino i lo nu nei o matuato tele. Tali mai e leo le tua i ate ia. O e whatonga mai le nei mea o e le whatonga mai i lola tulu i mo oe. O e le whatonga mai fo i mo oe i mau oa. O e le whatonga mai fo i oti e waita mai i ate oe. O e whatonga mo oe le rotu matala. Ia e i loa ai o na whamasino. O foi natu foi ia te oe atoa mamea ua e le whatonga mai ai. O le loa atoa mamalu. Ina ia le aise tupu e tusa ma oe i o waso uma. Wat voor bespoed van lima. Na ala mai leo Solomona, Fausa, Provinci, Watu o ia Jerusalema, na tuge i umore atua au prefera ina ele. Watu o ia Salamaku, o ia whaia Salama Fafutai, o ia Sauria fo i le tau Samina Moana
Ia te mai le tua ala tatu whaitani whakamolongo I upua na fionga. Tuma watu pe ia te ia lona lava vi inga. Ne isa I o le whakapau. A fesili atu le tua ia te oe po le ase me te manao ia I. Le alau tali. E te tali e tusa mamana o lotino na o e lava. A maua lava sa ta vale fa mole le tua. Pe te tali fo I whanaunga mo nisi. Se le li e a manuia lava si au whanau fa mole. Pe te tali e pe na tali Solomona I le tua. Tusi lena tātou whaitawina. Tu maia ia te aku le poto ina ia o I loa ai o na whamasino tono I lulu. Ia tofu ale tangata malana tali. E te tawa na te pena lau tali le teimi e whesili mai ai le tua ia te hoe. Sa ili mai ai sau tō wha. I le mea te whina ngalo e whaia le tua. So I fua mai Solomona I lo lato ainga, o le ainga o le tupu. E se mea na mativa ai. Mea ai, na iei lava, tele au ona. So mea manao I ai le tangata, e le iola mai sa ainga o le tupu. Atonu o le mea le na e mawhai o na talo sanga I ai Solomona mai le vao ia. Petua ina. Al mena I loa Solomona e ui ai le tele o te mau a inga o lona ai. E ui ai le ai e se me mativai o ia. Au si mea lava le tasi na ia I loa o lo lape ai. Lea na alai o na fesili ma au ngani le tua. O te firma na umia le loto matala. If God were to come to you in a dream and ask, what can I do for you, Jason? What would you say? Would you ask for something tangible that specifically yours? Would you ask for something that benefits others? This is what happened to Solomon, as we read in the scripture. But instead of asking for riches, power, and honor, Solomon asked for wisdom. He asked for a discerning heart. Now, why is this important? Because there are certain wishes that when it is granted, everything else falls into place. There's a wish of wishes by which once that fundamental basic need is met, then everything else falls into place. And in the story that we read, it was very clear to Solomon, who grew up with a silver spoon in his mouth, that what is lacking is that which only God can give him. So instead of asking for riches, instead of asking for revenge against his enemies, he asked for wisdom. So if you are ever in a situation where God asks you, wants to grant a wish, we've got this playbook. Ask for wisdom. Ask for a heart that is discerning. Ask for that which opens up other verticals for you. So manatu mo mola e lu e matua ai sele le whanau. Per mele o te whetau le tala o nei loa la ia e se le tele o le taulanga ma le whatu na lu e matua o Solomona. Fua I le angaia e Solomona o le finangalo o le tua
Masa ili maiai le tua se manatu. E lulu e matua e sele le whanau. Le whatu na lulu e tāwita. Le whamomua o le tua. Le whai o le tauranga i le tua. A langi ana pese e langi i le tua. Pio le bele ana lulu e tāwita. Nau e whai se whale mo le tua. Na wanga sala tāwita sa whatu ese ma whamaua lalo lo na loto. Ma tutongi lana sala. Mia o ia tangata atua pe o nā tano. Tangata e mawhai o na sao atu sa lato upu i a te ia. E tupua e la Solomona. O maua e a ne winga o lon tamaa i a te ia. A tato ai e le perkalafa mo wole na solo a i ro Solomona. Fa mai Solomona o taunanga umalawa i le atua e le whaia i le vai vai. A si i runga le me mau. So in other words, when Solomon got this idea of sacrifice from his parents, when it was his turn, he said sacrifices will no longer be done in the valley. They'll be done in the mountains. The highest, the next level. That's where all the taulangas will be done. So le winga leo Solomona na maua mai ron tama, o le whaitauranga. Ave o se mea mo se isi. Le tō se nati mo le tua. Ai tangai lava i tangata o te ina la tātou atunu. Ia o tangata ana. Solo ai mai tā langa sa whai o lato matua. People know of generational curses. I hear a lot of our young people talking about it. But the other side of that coin are generational blessings. Solomon is blessed because of what his father David did during his generation. If you really trace the line of blessing, you will see that David was blessed because of what his father Jesse did. Jesse was blessed because of what his grandmother Ruth did during her generation. Here's my point. You are blessed now because of what your parents did during their generation. Which begs the question, what is it that they did? What is it that our parents did from which we get to inherit and are blessed? Well, the answer is they made sacrifices. David made sacrifices. See, it wasn't a sure thing that David was going to be king. No, Saul had other siblings. Jonathan was the next in line if Saul's family had continued. And even when David ascended to the throne, it wasn't clear that Solomon was going to be the next in line. Last week we talked about David's other son, Absalom. So my point is, it was David's sacrifices that positioned his family to assume the throne. And then the flip side of that, it's Solomon's sacrifices that continued the blessing during his generation. So when Solomon took over, he said, when you are worshiping God, you don't worship God in the valley. You don't just come out of your house and then worship God there with what you have. No, what you do is you raise your sides up to the highest of the high. And you prepare the offering to God. Lealing aluenga na whai o tātou matua o lo manuia ai tātou tupulanga. Ia o talina o lātou tāulanga, sacrifices. Lesi upu whapertania la talata i le whaitaulanga o le deferred gratification. Sa whateltelengese o le whamalieina o lātou manao. Sa ono sai, i winga o le nei atunu. Nā o ta wala mai e le manuia mo i tātou. So o manatu mo muole nā, e whaitaulanga e mātua.
ui ai whanau. Mana tulona lua, e mana tua e le tua au taulanga uma. O taimi uma lava e whai ei lau taulanga, po le taulanga taimi, taulanga tupe, taulanga pese, taulanga German bun. E mana tua lava e le tua lau taulanga. Pape feo na o iloa. Fo ilo nafo ia te mana tua ina. E lei lava se mea te lei whaia e te leo la mona ina. Me uma nei o tau langa i le tua. So o tau langa uma lava, po le a lava le ipu vai i titi ua e ofo i le tangata o le tua. I lona i moa. Fi mai ana fionga e mana tua e le tua. Pe faifo i nei Amerika lau taulanga, pe te awi New Zealand whaie lau taulanga. O le tō le nati Moses. E mana tua e le tua. E whatoa ma nei lava le Olympics. Te whātau sanga ma whai. Ai se a leanga e ta pena umi whapena. I le whatufunga ina o tangata ia. Le tu whatasinga o tangata ta alo le lalolangi whaangatama ese. Na tulanga mo mua Amerika se lau luas fumono ala tau pine. Ai whase fumu o nā pine olo. Tutusai ala tau pine olo man malo seina. Malosi le malo Amerika o lo atangi ai le tele o tau langa nei athletes na whai. Na whai au laiti, au tau ta pena i a lupe o le whoanga. E o umala tau mo e ta whawhao, a lai tongi le polo Steph Curry. E o umaistangata e mata i tifanga, a lai a au lava Phelps. Na ngata i tau langa e whaito tasi a le R&D a le nea tunu. Fato ai o lava le NFL na o ta pena o i lalo i le piwi. Si te pena tu fa pena tau langa, me e ave o tō e o tō mātua. Le whaia ia la tō tau langa teimi, le ngalo tau langa nā e le fio, e whina ngalo le tū. So fa pelawa i eise mea li lifa i ai no tātou soifua i le neiva yaso, ia li lifa lava i le whai tau langa. So ese mea e oto i se nati mo seisi. Nisi me masani ona o whaia a mato woi whale einga ta talo whapa ia me ai ona oto leo se nati mo i la tōlo i leo mukuka. I le manatu nai tau nanga iti whape nā e whaia i upu, e whaia i le manawa, e whaia i tutonu o le teimi, e le ngalo i le whina ngalo le tu. The idea of sacrifice, of deferred gratification, both benefits the receiver and also the maker of the sacrifice. In the story that we read this morning, it was David that made the sacrifice that benefited his son Solomon. David had a relationship with Solomon's mother, Bathsheba. He had to sacrifice to position himself to ascend the throne after Saul. When other sons of David also wanted the throne, it was his sacrifice and Solomon's sacrifice that assured his position on the throne. Pero manatol o tuli le numela lua. Le ala wala taulanga whai e sila fia le tu. Ai se a wā o le nā fwoi e te iloa. Le tawili se pū. Le tawalu se adi le pepa. Na e te sila fia lau taulanga e le ngalo fwoi le tu. Ia manatu muli. O le matau i le tu, o le amatanga leo le poto.
Fesili le tua ia Solomona po le ase mea te fina ngalo iai. Wala na fesili le tua ia Solomona ona o tauranga alo na tama o Davita sa fai ona tupulanga. Sa o le tali a Solomona na ave i le tua. Afa pela ve yeise mea o te manao iai o le nei. Ia te aku le atamai, ia te aku poto, ia te aku loto matala. Ia o ngalo ia Solomona. Upu alo na tama na tusi le salamo e se lausu futasi. O le matau i le tua, o le amatanga le o le poto. Fear directed to God is the beginning of wisdom. So even though Solomon knew what to ask for, but somewhere along the way he lost the source of that wisdom. It is the fear of God that cultivates wisdom. It is the fear of God that allows you to not be fearful of others. Many systems are trying to eliminate the fear of God, or they're trying to direct your fear to something other than the eternal one. But when we do that, when we do not fear God, then we are eliminating the source of wisdom inadvertently. Wisdom begins with the fear of God. Afisidia tu le tua ia te oe po le ale mea te fina ngalo ia e whaia le tua mo oe. Rina o ta oto le mamanu. I e tarusanga i le tua ia mai ia te oe le poto. Mai ia te oe le loto matala. E whaia e lau ngā ruema. E manui ai nisi. Leo le loto matala e manui ai na oe malo ainga. A le loto matala e whamasino tonu wai. Le nu o le tua maistangata whatutu. So in conclusion, when God asks you to make a wish, don't wish for a benefit just for you and your family, but wish a benefit for you so that you can serve others. Wish for wisdom. Ask for a discerning heart. And this is the playbook for us this week. If God, through the sacrifices of your ancestors and your parents and your country, sees fit to grant you one wish, take a page from Solomon. Ask God for wisdom so you can be of service to others. One thing that we know, that in the process of asking for wisdom, God gave Solomon everything else that his heart desires. It's almost similar to what Jesus said in the New Testament. Seek ye first the kingdom of God, and all those things will be added unto you. So when you go out into the world this week, look for instances where you get to exemplify wisdom. You get to have this discerning heart where you're contemplating right and wrong. You may end up doing that which is wrong, but wisdom will come. Yeah. To my iPad ile. Atunuku lo tato no nofo ai. Ni atunuku Amerika o lo tele leita yu tamata. E pe ye fole mele na. E pe mele vale na aluanga iai. Ufale manatu fo. Wa maitangata ese. Utu wa noa foi. Ya le mele vale nei fe mai le tuspa ia. Ia ita lava ai owale masala.
Ita e oa tātou te polonga ai. Ita e oa tātou te mātitiva ai. Ia, o le awhangata mai I upu Filifilia. Mele nei o tātou I loa ele no fua I ngā Solomona. Na amata le lei. Na amata tau I le tua. Fisili mai fo I le tua. Le ase mea fina ngalo ia ia sakala na tali. Ia ai le ituma wai. Fa mai o Solomona le tupu muli muli lava. O malo o Iuteia. O tulai mai lona tali I o reo poamu. Na vai lua lo leo le malo. Wa vai ese tu ainga se fulu faule malo o Israel. Wa vai ese tu ainga lua faule malo o Iuta. Tu ainga se fulu na fatafea I Asuria. Ili tu maua se tala I ailato. Tu ainga lua na fatafea I Paperonia. Ili tu lava le malo o Israel. Se ua uma le tau no lua le lalani. Kena faturo le malo o fatasi le malo Israel u pena I nei. Me u whamtalei nai le tala lea o ne e no tātou tofi mai le tua. E tātou tō whamanino, le tātou mangana, le tātou manulauti, le tātou whatuatuanga. Ia nei vale tu lima. A fisili mai le tua ia tātou po le ase mea tātou te mana nao iai. Ia ave ele tali e Solomona. Fimna mia lava I mātou le potu. Fi maua I mātou le loto matala. E whamasino tonu wai le whanau a Israel o mai tātou. Ia mai ele tua lona nganga pa ia e whamatala tala atili le winga moni o ana fioma. Ia e tātou le neva yaso. Whai une nei sauninga le pese o sami e lofu pese. All the time that feels so
pese tu sai foi ole samio leo vi ngo tatu saminga after fu tatu filo ai fifia mo felo tusi sa malama I lava yaso no vai yo yaso foi ne tatu te fama vai tuwe ya ohana ne tatu timea fatasi ohana mai Australia ya la tatu misia foi oia so ya lo fala male tua ia ama malo na alofa tatu ngalo ne yaso amatalia pio lo faile parla ki fafo na wata pene fele tusia la tatu tonai tu fatasi tatu mo le fife au interim minister le UCC le o filifilia ia le bai ma foi le bishop so we la to we have a no le na au tu daula na temi le tua mo le fina e fa to le United no kemiso te le to faftai la tatu fai u le sounding le tatu. Let us pray. O mato wo ile si uyo le nei tapo inga le li e. Le tala masani. Au wanya ni fo ile nganga pa iyo la o fio yo mato utangata tapo wa ita itotasi. Melero vi inga ila o fio le fai titi. We've come to the end of this worship. We ask now that when we go out to the world, we look for these glimpses of wise people. These people in our trust circles, that when they were asked by God, what is it that you want? And they've responded as Solomon did. We want wisdom. When we go out there, we look for wisdom, not just in our community, but in God's community of faith at large, so that we can be able to perpetuate this teaching until we meet again. La mato tuua, e tumo mai o mato lunga, le lofa tuno tele o Yesu Kiriso o mato lifaola. Le lofa muti vale o le tua le tama, e me mafutanga le motusia maloa nganga paia. E lunga le ia mato uma malau whanau whatutua le lolani. E se yo ele favavau lawa. Amen.